Assalamualaikum dагы бир жолу. Мынакей Бишкек дүкөнүндө буюрса кызыктуу оюндары конкурсу башталып тур. Азыр бир аздан кийин лотерея ойнотулат экен. Учурда кызыктуу оюндар жүрүүдө. Азыр жакындан тартабыз сиздерге. Kol çapmaya tatlı. Kol çapmaya tatlı. Ece kol çapmaya tatlı. Bunu ece kol çapmaya tatlı. Tanışım ele, sasyedim ele deş çok okene. Kudayın sağlıkta. Üçüncü muzika. Ece. Hareket kılavuz. Meskele gündü verem. Hareket. Daha iyice iyi. Rahmat, kol çapağımızlar ecekemizge. Mındaqlar ece, sizden tanışınız köre okşaydı. Biroq men sizga birdi bereyim dedim, azı elge salabız. Köre kol çapsa presizdiki. Ecekeme kol çapa turganlar bar bu. No ecem yaman suyunu alıp turgu. Dövizde kol çapa alıp turgu, Kuday sakta. Eceme kol çavalar. Ece, o niyede sizin sasyetiniz yuu dedi. Görse? Eceme kol çavalar. O niyede biri var okşaydı, bir protivnik okşaydı. Ne de atat, Kuday sakta, jönjat dedi okşaydı. Az mındaqa batmaşa, bana ayaqqa qo'yib turing, priz главный. Echakeme kol çavalar. O yerdegiler çota kredit tökönbü, настроение yok. Ne bolgon? Mınday qılalı, uşaq bir energiya qılalı, zarat alalı. Echakeme kol çavalar. Endine bir torda var eken, жақсы. Qalgandar ne oldu, şo oldu. Echakeme kol çavalar. O Kuday sakta, Ece. İçinde 5,5 ming akçası menen. 500 so'mni özüm qo'shdim da, просто sizga. Buni sizga. Ilayim içinde 1 million bo'lsin. Niyet qiling'iz, ha? Ilayim o'sha Bishkek magazinine, bizning manaki dükkanga açılıp kelayotgan bizning savdo boroga kelib, har doim o'shandek yaxshilig'ingizga kelib turamiz. Ilayim bar bo'ling'iz. Tapqanınız yaxşılıqqa, toyga, ara turib mag'oshlig'in tamadaga nasib qilsin. Ha? Qana kelib turamiz. Qo'l chaqoqlar. Batmaca, Ece'ge 5,5 ming berdim. Buna da 10 ming da. 10 ming. Batmaca, 10 ming. Просто жарым maga berish kerak. Xudo ayzaq. Dokument berasiz. Anam bölüşüyoruz, o eldeçe gidemeyişimiz. Hoşça bağlar. Demek tuğanlar, sabırdın tüğüm ne deyit? Sarı altın deyit. Karaş, altın var. Neyin içinde? Onun içinde. Olganın keçine sabır. Sebep har bir insanın canında sabır eke var. Oşo kişiler men har daim söylüştürüyorlar, yaşlılık kız ulansın.
Болды. Құдай бұйырса, біздің күтіп атқан инсандар келді. Андықтан барыңыздар көңілді бұл жаққа бұрастар. Үйдегі балдар жақшы отырады. Аларға ойланбайлы қоғыла. Баяғы келіншектерін тұстап келген жігіттер ойланбайлы қоғыла. Келіншеңер үйді. Анан кредит таппағандар төгірсілер да міне, тұрағы ойланбағыла. Барыңыз бұл жаққа бұралы. Құдай бұйырса бізде меймандар келді. Алғашқы сөзді Алабұқа айыл өкіметінің бұйырса өкілі біздің ардақты сыйлы ағауыз Нұрбек Байкемер қол шапаңыздар. Сөз береді. Саламатсыздар бі, құрметті Шалапқа айылының тұрғындары, меймандар. Мінекей бүгін бізден Жақсынақай күнүбүздө жердешибиз ағауыз Кадыреке менен Ергешевтің ушундай бір чоң магазинде атайын шу елге керекті болған бұйым терімдерді алып келіп магазинді ачып отырат. Бұл эле айта кетсек, шул эле нерсе менен биздин айылдардын бир 10 чакты жумуш тургундар 10 чактысы бир жумуш орун менен камсыз болот. Мына азыр кирип магазин менен көрүп чыктым. Магазин абдан жакшы, эң сапаттуу кийим тайымдарды арзан баада алып келип ушу элге сатабыз дейт. Анан ушу алган кийимдер боюнча бүгүн магазин ачылышы боюнча ағауыз атайын лотерея ойнотуп атыптыр. Кадыреке, ушу ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ар дайым ушу элге керектүү болгон арзан буюмдарды алып келип тартуулай бериңиз. Дагы биздин жарандарга жумуш орундарын түзүп берип атабыз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым ушул элдин кызматын кылып жүрө бериңизди каалайм. Құдай бұйырса қол шапқандар болса, аябай сүйініп кетеді, қарашы. Құдайым тілектің бары ішке алсын, андамесе сөз, мына ошол бізден заңғыраған Бишкек сауда борборунун ген директору дейлі. Менің ең жақсы сыймықты ағам, бір жанан тағам, тағаға еркелей берсең тайлар мәза қылабыз, андықтан ушул тағама бір қол шапаңыздар. Кадырбек аты, қол шапаңыздар. Саламатсыздар бі, Адырман қалқын. Мына азыркы жогорку айтылган сөздөй эле биз да ушу элге азын олак болсо да жар табуубузду ишиңдеп өзүбүздүн элге ушул жакшы ниеттер менен ушул магазинди ачып отурабыз. Кош келипсиздер. Бул биринчи жолу эмес, Кудай насип кылса көпкө дейре сиздер менен иштешебиз деген оюбуз бар. Жакшы сапаттуу биздин кемчилдиктер болсо бетибизге айтып, кемчилдиктерди айтып, сиздер менен биз желбиз. Сиздер аркылуу өзүбүздүн ким экенибизди билебиз. Ошон үчүн ар дайым ушу бизге келгенде жакшы маанай менен келип, соодаңыздарды жакшыраак кылып кетсеңиздер, биз ыраазы болобуз. Анан дагы эмне дейт элем? Жалпы элге тынччылык, аманчылык, жакшылыктардын үстүндө элибиз, журтубуз эч качан бөөдө кырсыктан алыс болуп, жакшылыктардын үстүндө ушундай бир жакшы күндөрдө өмүр сүрүп жүрө берели. Ушул жерге келип бүгүнкү лотерея оюнуна катышкандарга, соода кылып кеткендердин ар биринин үй бүлөсүнө тынччылык, бакубатчылык, ийгиликтер жарала берсин. Ошону менен бирге азыр айтайын дегеним, эми ушул магазиндин ачылыш аземин лентаны даярдасак, ушу биздин өкмөттүн представители Зам Нурбек өзү ачып кесип берсе жакшы болот эле, болду эле. Толкун айжым. Келгиздер туғандар, қол шауып қойылым, ағамын айтқан тілегі орындалсын, таға-таға тапқанымаға деп мен де келе берем бұйырса. Андықтан мұндай қылалы, ушул биздин Бишкек сауда борборун ачуудан алдын өзгөчө бир салым кошкон, өзгөчө бир ниет кылган. Ушул алабука элиме кызмат кылайын деп барыңыздардын батаңыздарды алып, көптөгөн бир жакшылык ийгиликтерди жараткан биздин аябай сыймыктуу эжекебиз бар. Кадырбек байке мен тагамын бир тууган карындашы, менин сүйүктүү эжекем Толгонай. Ал чаалар. Эжекеме сөз берейин. Келиңиз. Урматтуу жердештер, мен сиздер менен бүгүн ушул күндө, ушул мынтада жолугуп турганыма аябай кубанычтамын. Жердештер деген, мен ар дайым жердештер деп жердештерди баалайм. Себеби акыркы жылдары мода болуп кетип, мигрант болуп көпчүлүгүбүз ушул Россияларда, башка чет жерлерде иштеп жүрөбүз. Ошолордун катарында биз да ошентип алыстарда эмгектенип жүрдүк. Ошон үчүн силердин кадырыңар мен үчүн өтө баалуу. Биз баарыңыздарды сыйлайбыз, сүйөбүз. Негизи эле көп жерде жашап, көп адамдар менен мамиле кылып келдик.
алабукадай пейли кенен, байоо, бир жүрөгү кеңири, ак көңүл адамды мен аз кездештирдим да. Чындыгында мен үчүн өтө Алабуканын эли баркы билинди. Дайым ушул пейлибизден жазбайлык. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, заман тынч болсун, согуш болбосун. Биз дагы бир нерсеге токтолуп кетейин. Ушул жерде тургандар Бишкек деген магазинди эмнеге атап койду экен деп ойлоп атсаңыздар керек. Баары көпчүлүк адамдын ичинде бар да. Бишкек деген магазинди биз ошо Россияда жүргөндө соода саттык ушул тармакта иштеп жүрдүк. Карап көрсөк, көпчүлүк бишкекский трикотаж, бишкекский товар деп ушул орус чергесинде, чет жакаларда дагы аябай баалайт экен да биздин Бишкектин товарынчы. Именно бишкекский трикотаж деген менен баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Бу жерде көптөр может уже алектенип жүрөсүздөр Бишкек товарлары менен. Карап көрсөк, биз Бишкек бааласак болот экен, кыргыз эли менен сыймыктансак болот экен да. Кытайдын башка мамлекеттерге деңгээлинде, Турциянын деңгээлинде татыктуу сонун товарларды чыгарып, көп элге, жерге, дүйнө жүзүнө таанымал болуп келатат. Анан ойлонуп көрүп, биз көп адамдар менен советтештик, юристтер менен байланышып, магазиндин атын, торговый центрлер бар, Бишкек деп атап коюп да. Ошондо андан дагы Бишкектин аты жогорулап, биз үчүн аябай эле Бишкек жакшы ийгиликтүү название магазина болду да десек жарашат. Анан ойлонуп көрүп, неге биз Бишкек деген магазинди өзүбүздүн элибизде ачсак болбойт деп ойлондук. Мына буюрса Кыргызстанда көп райондорго, шаарларга аракет кылып Бишкек деген ушул торговый соода борборун жайылтайын деген жакшы ниеттерибиз бар. Бир гана чет жакаларда эле эмгек кыла бербестен сиздерге заман баап, кийимди кийип чечип, кааласаң жактырсаң алып, жактырбасаң ордуна койгон шарттары менен аракет кылабыз. Мүмкүн болушунча таза, баасын дагы өтө жогору эмес, өтө ылдый эмес. Колдон келишинче сапаттуу кийимдерди алып келип тартуулаганга аракет кылабыз. Бишкектен тышкары Турция товарлар бар. Азыр күндөрү жетишпей калдык. Биз өзүбүз Россияда соода менен алектенген үчүн буюрса российский жакшы трикотажный биздин элибизге ылайык, жашоо шартына ылайык товарларды дагы алып келгенге өтө аракет кылабыз. Кудай ошоңго жеткирсин. Ошо баарыңыздар сөз, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Айрыкча бүгүн баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Тилек айтылды, баары ишке ашсын, ар бириңиздер үйүңүздөргө жакшылык болсун деүү менен бирге. Эми бисмилла деп буйрусак босогону ачалы, чачыланы чачалы, лентаны шарак этип кыркып салалы. Кол чабалы, туугандар, кол чабалы. Бишкек соода базарына кош келдиңиздер. İçkeridegilерди сыртка чакырабыз. Келгиле, баарыңыздар жылып коюңуздар. Мындай арамыздардан 4 киши комиссия болот. 4 киши туугандар. Ошо 4 киши оюнду өткөрөт. Андыктан ишенип, чын дилиңиздер менен ошо кишилерди араңыздардан ортого чыгарып бериңиздер. Ушул 4 киши өзү айлантырат, же жаш балдардан алдырат, айлантырат. Иши кылса алып берет, мен айтып турам. Приздерди бул жактан алып берип турат, ошого карап келе бересиздер, Бисмилла деп оюн баштайбыз. Андыктан көңүл бөлөлү. Бизде лотереябыз 500 штук чыгарылган болчу. Бирок көпчүлүк адам соода кылганда биз 50 штукту отдельно коштук дагы. Ар бириңиздерге тийсин, ушул биздин ачылышыбызда кемчилик болбосун деп. Андыктан ал лотереяда кошуп салганбыз. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Бул жерде эч ким утурбайт деген бир ниеттебиз. Алган белектер барыңыздарга кут болсун. Биз агалар менен бисмилла деп таанышып алалы. Атыңыз ким эле? Сүйүн байке. Усайже. Айламеже. Альмеже. Мындай кал, Альмеже. Кааласаңыздар балдардан, жаш балдардан алдырып турсаңыздар болот. Кааласаңыздар өзүңүздөр алып берсеңиздер болот. Мен айта беремин, бул жактан призди беребиз, Алгачкы призибиз, кана биринчи призди бериңиз байке. Биринчи приз бул сертификат. Бишкек соода борборунан 3000 сомдук сертификат келип,
3000 so'mga qolgan narsangizni olib ketseniz bo'ladi. Cho'ntak ақша kerak emas, ko'tarib kelasiz, mersi olib ketasiz. Alg'achqi priz 1-nomer. Bismillah, qana boshladik. Sertifikatning egasi. İçinden biri alıp ver, biri. Canım qarachi. Lampochka o. Kelingіз, mana 1-nomer 487. Görmüştür, ejekler, görmüştür, görüp almışlar. Bir sıra. Nomer qancha ekan? 487. 487. Kim? Qara, bat jugurib belgile. Aytib qo'ying, bu yerda vaqtda yerdiribdi bo'lgile. Voy. Ece o, joldu boşalt qila, ece akırın, tüyünün ötüp. Onu komissiyaga beringiz, lotereyamızdı, mana 487 salıştırgıla. Turabı, ecekile görsetküle, turabı. Atınız kim? Diyan ecekeye kol çağılı. Mana ki 487, verin ece. Ekinci priz daldıralım. Ekinci priz. Çaynek'in nomeri tuğanlar. Buna kişinekeyiz alvatat, kişinekeyiz. Çaynek'in nomeri. Okudaysa çaynek. Çaynek'in nomeri 97 nomer. Ece bu jaka bat jol boşaltkıla 97 kilatat. 90 komissiyaga beringiz. 97 mi? 97 Ece. Batınız kim? Sana var Ece, buna çay içedik işte Ece. Vay. Kutbalsın, ol çakma olattığınlar. Tak, giyinki priz. Çayny servis. Janağı çaynekке qo'shib ketseniz yaxshi bo'ladi. Çayny servis. Nomer. Çayny servisning nomeri 51. Kim o? Gelatat. Çayny servisine gezgiradi. Jol boşaltkıla. Nemen daha so'rab qo'ysammi? Hayır, otur oğlum. Qancha bilet olding? Kelingіз, qana beringiz, lotereyani beringiz. 51 atımız kim? Ular, niye aldınız? Futbolka. Dağım nelerdi aldınız? Qancha bilet aldınız? Ayta beringiz. Bir öyle aldınız. Mana oşoň üçün sizge munoqlar. Xudoy buyursa. Tura. Qo'l chap qo'ying. Barakeldi. Keyingi priz. Ütük tuğandar. Ütük. Öz ütüktü. Ayaldı kerak emas. Shunda tashlab qo'yasizmi? Nomer 289. Kim var? 289. Hem yerda biri aralashtirib qo'yadi qotdan saqta. 289. Kim? Galatova 289. Ütük Galatat kaç qila? Hakem Galatat 289. Oy, şaşpay etken qaraç. Maldı boylab, bärin jaylab. Atınız kim? Qadirbek aka. Qancha bilet aldınız? Bir bilet. Nelerde aldınız? Ne soda qildingiz? Mına sağa qarachi. Sizde mi bay kishi yo'q ekan? Siz boshlar ütük tugan ütük. Ha? Qo'l chap qo'yinglar tuganlar. Keyingi priz telefon. iPhone mu? Telefon tuğanlar, telefon oynuyoruz. Telefon. Nomer 210. 210. Var mı? 210. Hiç kim yok mu? Menik mesbile telefonda. Nomer 210. Ha Galatat. Kaç qila? Telefondan kez Galatat. Yecem Galatat. Qarachi. Jugurib kelgan o'sha yomon qizarib ketdi jimay. Kecha kelingiz. Biletni bering o. Birinchi onalarni rozi qilaylik. Yeje. Qarachi, telefon maga o'qaza yaxshi bo'libdilar.
Эже шашпай иче бериң, Кудай калса эртең кетебиз. Ежем, баягы нерселердин ишин ачып атыр. 210 шашпа, эже мен караш бербеймби? Эже 210. Тугандар кол чаап тургула, эжем тутуп атат. Тапказ 210 телефон. Эже телефон. Чыктыбы? Эже бияка келгем, эжеке сүйлөшүп алалы. Сен мына жарым акчасын мага бересиң. Катыңыз? Анар эже, каерден болосуз? Кош терек. Бир кол чаап коесуздарбы? Жакшылыктарга, жакшы тойлорго чакырган телефон болсун эже. Өмүрүңүздү берсин, келип туруңуз, бар болуңуз. Айсында ийгилик. Баракелде, кол чаап коелу тугандар. Тугандар, кийинкибиз 500 сомго подарочный сертификат. Кол чаап коесуздарбы? Кудай сакта. Сертификат 500 сомго сертификат ойнотобуз. 500 сомго сертификат. Сертификаттын номери 57. Кудай, эч ким чыкпайт да. Мында деп койчу эже. Эже бир койчу. Деп койгула. Кетти мына 57. Бердизби? Атыңыз ким? Каяктан келдиз? Эмнеге келдиз? Эмнеге? Бишкек магазин ач. Хайрет, мен учурашкан кетти деп муну сизге эже. Ылайым келип туруң эже, көп келиң. Бар болуң. Кийинки приз. 1000 сомдук сертификат. Ю деп койлачы. Хайрет. Мен өзүм менен сөйлөшүп атам деппи. 1000 сомдук сертификат номер 174. Ю деген эсми ко. Качка киши келет. Айла. Түйнө. Бала берет, сага бала берет. Бияка бер. Так, 174-пү? Атың кем? Нурсултан, каяктан келдиң? Кебилет. Өзүң кирдиңби? Соода кылдыңбы? Мен Апаң менен, апаң эмне алды? эки бут кийим, бир футболка, бир кепка. Молодец. Мына эми муну берсең, сага футболкалардын түрүн алып берет. Кол чаап коелу. Красавчик. Так, кийинки приз Супра дейби? Микроволновка! Хайрет 5-6 ай. Кудай сатты. Тугандар кол чаап тургула. Так, номер. Алгыла. Номер. Качкыра, Номер 483. 480. Эже бияка эже 483. Качкыла. Микроволновка келатат. Эже келиң ананы. Кудай, таластан келген кишиге окшойсуз го. Мынча тердеп кеткенсиң. Атыңыз ким? Динара эже. Мынауга эми аканы жакшылап багыш керек. Себеп курсак чыгарыш керек. Мага окшоп зубайска окшоп жүрө бербей. Турабы? Эмне соода кылдыз? Кийим кылдыз. Келип турасызбы? Самсадан алып келип турасызбы? Кудай кааласа алайым, Ылайым кут болсун. Эжекеме ким доставщик? Үйүнө чейин апара турган бирөө жарым барбы? Акчасын берет. Жол кире берет. Которушкуле. Барбы? Кегиле жигиттер, кана. Мында бергиле, ким бар? Жүрөгүндө оту бар. Майли эже, мында коюп туруң, бирок жанында туруң. Так, кийинки приз стиральная машина! Так, стиральный машина, өзү жуат, өзү чайкайт, өзү иш кылат, короче. 271. Номер 271. Маэстро, Ахмат. Номер 271. Ежем келатат го. Эже бергелиң. Жолуңуз четки бекен, Каяктан келдиз? Кызыл токой. Караңчы, кызыл токойлуктардын бәрин кийим жуузадан боло берет эми. Кудай буйруса, ниет кылдык. Жакшылыктарга буйруп насип кылсын. Билетти бердизби? Стиральный машина ким алып кетет?
Өзүңүзбү, Кудай? Бирөө жарымдап келбесизби? Каалоо тилектеми айтасыз, себеп муну ушунча айтыш керек. Келиң, баштан гана, бисмилла. Мен эмне дейин, мына ушул магазинди ачып эл үчүн кызмат кылып аткандарга чоң рахмат. Ушулардын ишине ийгилик, соодалары жакшы болуп эл үчүн кызмат кыла берсин. Магачы. Сага дагы. Рахмат эже, бар болуң эже. Кол чап койгула. Так, кийинки приз. Одеял. Карачы, одеял. Как раз керек экен да мага. Себеп силер кол чаппай атыңар да, силерге керек эмеспи? Чап койгулайсыз туугандар, кол чап. Номер 82. Деген жокпу? Мына 82. Жол бошоп тургула. Номер 82. Бияка. 82 атың ким? Бекбол, Бекбол, каяктан келдиң? кызды койдум. Эмнеге келдиң, Кудай? Бишкек сода борбор жактыбы? О, Өзүң сода кылдыңбы же үйдөгүлөргө? Тайнең экөөң. Тайнеңе мына жууркан, ылайым тайнең көп жашасын, жакшылап кара. Буюрса сен дагы тайнең жашына жет. Кол чаап кой туугандар. Красавчик. Бар бол. Так, кийинки приз. Эркектер үчүн подарка 23 февралга. Тазаланып, жеңе менен курсант болуп бир айланып келесиздер. Так, номер туугандар. Арстан экен эмне болду? Номер 284. Эшим жокпу? 284. Ким бар? 284. Келатабы? Как раз кырына турган киши келип турабы? Сакал жок. Келер, эси албайт. Жакында сакал чыгат, мурутта чыгат. Мага ошо жүдөсүнө бергел. Атың ким? Шахрух, красавчик. Сода борбордо өзүң келдиңби же апаң, атаң, тайнең менен? Тайнеңе өмүр берсин, сага сакал берсин. Барбы? Красавчик. Так. Булар жанагы сакал алгандан кийин эми эчелердин чачын жасайбыз, Бу чачка керек нерсе экен. Номер плойка туугандар, плойка. Бир кол чаап коелу. Плойка. Плойканын номери 312. Бишкектин коду 312. Мына плойка кыла турган киши келатыр, карачы. Өзү тескери да карачы. Мунун чачы да жок эми акыштын. Анан бияка бер. Атың ким? Шерзат. Апаң. апам менен келдим. Молодец. Апаң аты ким? Асия. Асия жеми мына красавица кыласың, буюрса. Үйрөнүп ал, өзүң да кылып турасың аратара. Кочап коелу. Красавчик. Так, телевизор сыналгы, радио үн алгы, бул жын алгы, Кудайсы. Бул чач алгы. Чач алгы туугандар. Чач алгыны тапшырабыз. Чач алгынын номери. Чач алгы, жын алгы боло берет. Келиң, аптың номер 214. Чачыла тургандар жокпу? 214. Чач узундар келип калды го. Жана мен тескери болуп калыптыр. Бергең, бияка кең. Байкуста сакалы жок, эмне кылабыз? Бергең. Атыңыз ким? Элвира эже, өзүңүз сода кылдыңызбы? Апам менен. Апаңыз менен бишкек сода борбор жагыппы? Жагат. Келип турасыз? Жакшы, муну менен акемин дагы чач башын алып турасыз. Красавица. Кол чаап коелу туугандар. Кийинки приз. Бул дагы жын ой, сакал алгы. Так, сакал алгы 2. Сакал алгы 2. Туугандар, номер. Сакал алгы 2. Номер 156. Ким берди? 156. Мына призден бирөө берип койгулачы, алып берген балага. Мына берип койгулачы 156-га. Номер 156. Ким бар? 156. Баягы эженин копиясы го. Жакшыбы? Мынча сүйүнүп алгас, как будто сакал тургандай болуп. Атыңыз? Айда жактан келсиз. Падектен. Кудай буйрса, жестен барбы?
Бар, өмүрүң берсин. Ошо киши көп жашасын. Мынау көп жашасын, жакшылап. Рахмат эже, бар болуң. Кийинки приз. Тугандар 2000 сомго сертификат. Тугандар. Мына бир кыйкырып койгулачы. Vay молодец. Өзүм эле ошодогуна. 2000 сомдук сертификат. Номер 303. Vay mes чыгат. 303. Нанып кетем. Мына эже мынчасы. Кой бергиле. Качкыла. Мени унай алмак окшош экен. Бери келиңиз. Ай эже ананып. Бериң 303'тү бериң. Берек туруң эже. Эже кандайсыз? Сиз өзүңүз сөйлөңүзбү? Нелерди алдыңыз? Эме алдым, рубашка. Жакшы. Жагатпы? Келип турасызбы? Кудай буйруса 2000ге дагы кошумча акама эми балдырга ала бербей, өзүбүзгө ала бербей, муну акама да алып беребиз, Кол чаап коелу. Красавица. Бар болуңуз, келип туруңуз, узаталы. Кийинки приз. 2 кишилик жаздык подушка. Буну үйлөнүп атайын, үйлөнүп калгандарга чыксын. Мен деле бир алайын. Себеп экөөнүн башы ушудан агарсын. Номер 452. 452. Ким? 452. 452. 315. 315 тугандар, 315 жаздык. 315. Барбы? Бар экен. Кел атабы? Эже берик келиң. Мынча жаздык алышыңыз кыйын болду. Эже атыңыз ким эле? Гүлежеме бир кол чаап койгула. 452 келди. О, Кудай, эже мында бул сиздики экен. Жанагы номер кана? 300 канча эле? 300 канча эле? 315. Келгиле 315. 315. Кийинки сервисти беребиз. 315. Ким 315? Мындай тугандар кулакты бияка бургула. WhatsApp, Instagram, TikTok'tu унуткула. Себеп бираздан кийин келип алып анан тополон кылмай жок. Номер 315. Мен дагы бир жолу айтам, кийи келгенде бербей коебузду. Барбы? 315. Эже, о Кудай, эжемде кулагам кетип калып турган. Эже келиң. Атыңыз ким? Сатмыжы, муногу сизге экен. Үйгө апарып, беймарала, шашпай, ушинтип шашпай жүрө бериң эже. Кол чаап койгула эжеме. Так, тугандар, сиздер кол чаппасаңар, бизде заряд түгөй баштады уже. Тугандар, кийинки приз Манти Казан. Кол чаап койбойсуңарбы? Да жакшы, мен Манти Казан деп едим, Манти Казандын номери 291. Кудай, Манти жеген эчким жокпу? Gelen 291. Ким келдиби? Эже, ананып мынча кайякта жүрүш? Сиздин кызыңызбы? Шашпаң. Атыңыз ким? Гүл кыз. Муногудан Мантини жасап, муногу эжеме яман көп бер. Келиштиге, себеп фигураны караба. Азыр ден соолук керек. Кол чаап койгула. Кийинки приз. Утюжок. Тугандар, ütүктөгөнгө доска. Ütүктөгөнгө доска. Досканын номери 547. Деген адам yok, Кудай сактан. 547. 547. Барбы? Байке бир жан жүрөт. 547. Рахмат. 547. Издөө салабыз. Барбы? 547. Утюжный доска. Алып кетиңиз. 547. Тааныш билиштер, сосеттер айткыла. 547. Барбы? 547. Барбы? Келатабы? 547. Барбы? Жок. 547 жок. Бирок мындай кылалы, буну чегеге алып турайын, беке. Кийинкини берип туруңуз, болсо кийин кой бере беребиз, келиштик. Келип калышы мүмкүн. Кийинки 547-ни эстеп калыңыздар, беке, утюжок,
Mınavul sumka içinde milyon akçası menen. Tak, nomer 385 degen yer yok. Biyaka Ece, biyaka boğun Ece buna milyon lazım eminen get var. Gelin Ece, gel, çok boşat kıla. Oy Ece, mınça üşüp ketkespi. Жақсы, атыңыз кім еле? Жұмагүл жеме бір қол шағып қойғыла. Тұрағы? 85 кен. 5 кен, бұл ложный тревога кен. Ece кейін кізім берем, шашпай тұраса. 85, 385. 5, ақыр қызы 5. Кім бар? Кім, кел атауы? Бол, как раз бала кел аттырда. Жаны, лампочка му? Батырақ кел, етет бол, авайла, мұны сұмкады. Атың кім? Ayel, kim menen geldin? Ne soda kıldın? Apam benim, no apama. Kol çağıp koyalım tuğanlar. Krasavçık. Tak, dönüşe. Vaza! Tuğanlar, vaza oynatıyoruz. Vaza. Vazanın nomeri. Vazanın nomeri 42. Da kol çağıp durulaş tuğanlar, hey. Уже зарядым түгей баштады. Молчап тұрғыла. 42 бөлек, 42. Бәке, батырақ келбейсің бе, бәке? О, құдай, өзі Дубайда жүреді қой. Бәке, батырақ келіңіз әмі. Бергелің, бәке. Ол комиссияға көрсетің. Менің көргенім болмайды, ол комиссия көріш керек. Жол бошат қыла. Мұны Астанаға бияқ жол борсаға келеді. Точно, ага. Кол чағып қойғына. Так, дальше. Тоже. Кейки приз. Где? Мына, сумочка, туғандар, сумка. Как раз базарға тұрған сумка. Номер, туғандар, сумканың номері. 324. Özüm aytıp öğretken. 324. Kim var? 324. Bak, bataq keliniz em. O sumka sizdiki, как раз sizdiki. Men hem tağ oturam men. Құдай сақта жоғат қойдыс біледі. О, бәкеме қол шап қойғыла. Ой, молодец. Қарачы, как раз үйден ұрып келе тұрып әкем, а? Бияқтан сода кім қылды? Өзім қылдым. Өзіңіз не алдыңыз? Құртқа алдыңыз. Қанша билет алдыңыз әлі? 3-і, біреуіне шықты. İçinde dağı çıkart. Құдай қалса. Қол шап қойғыла бәкеме. Красавчик. Дальше. Мишка! Туғандар, Мишка ойнаймыз. О, Құдай, Мишка, баяғының балдары, балазы. Кіркетті ғой, екеуінің балазы. 543. 543. Ака, случайно стігмес бе? О, сумка. Стігмес 543. Келейтауы? Қана, ой, молодец, өзді маманы қош бала кенді. Атын кім? Ербол. Қақтан келдің? Шекақтар, бияқа бер, 543-ті бер. Турауы? Точно. Мәң. Қол шағып қойғыла, красавчик. Молодец. Так. Подставка для телевизора. Туғандар, бір қол шағып қойғыла. Бұл қол шағып жарашпай қалды. Мұнда қылалы. Ұлайым. Алабұқа елі бай болсын дегендер оң жақ қолды көтергілі. Ниет қылғыла. Қана арттағылар. О, жолдың арқы бетіндегілер көтергілі. Ошолордун içinde men дагы бай болайын дегендер эки колду көтөргүлө. Бишкек соода борбору өсүп өнүп, мен да келип шу жерден миллионер болуп, базарлык кылайын дегендер бир кол чаап койгула. Ай, ылайым ниетиңерди берсин, миллионер болгула. Жок, подставка беле? Телевизорный подставка, номер 477. 470. Ой, баягы келин го? Кандай? Денсаулыктар? Жакшы. Подставка кимге? Өзүмө. Кудай сактоо, күйөөмү десең?
Sen жатып алыптын өзүргөл убакыш иштесиңби? Мындай кылалы. Соода бургурда эмне кызмат? Эмне кылдыңыз? Кандай соода кылдыңыз? Кийимдерди кылдым, кызыма кийим кылдым, өзүмө, үйгө кийим. Канча билет алдыңыз? 3 билет. Бирөөсүнө насип кылды. Кудай калса дагы утасы, кол чаап коелу. Баракелде. Кийинки приз, кийинки приз. Кийинки приз, кийинки приз. Пылесос! Пылесос өзү сурат. Жеңем керек эмес. Так, тугандар, кол чаппайсыңар, о Кудай сакта. Номер 7. 7. Номер 7. Номер 7. Vay молодец. Пылесос негези келди го. Кандай? Барсыңбы? Атың ким эле? Урмат, өзүң соода кылдыңбы же үйдөгүлөр? Апабызга ден соолук, Сен буну көтөрүп апарып бир курсант калды кезиң 23 менен куттуктайт кезиң. Так, кийинки приз. Мафон, машинеге, мафон, магнитофон. Өзүрдү айт, ичинде 50 артиз менен. Так, бесплатно ырдап берет тугандар. Алыстан алып келесиң, шарпар издебесиң, өзүрдү айт. 337. Барбы? Да, бияқта. Келатат. Жол бошоткула. Мафон негези келатат, артисттер негези келатат. Продюсер келатат. Ого, яман чоң киши го. Бергечи ананыкы, бергечи. Атың ким? Нуртилек. Ким базарлык кылды биякта? Апаң тайжең. Машина барбы? Болду. Кудай калса муну алып койсоң, биринчи аталгыча жабдык ал дейт. Кудай калса буну алып кой, машина келет. Кол чаап ал туганда. Так, бул эмне? Кухонный набор. Туганда кол чаап коелу. Ичинде 250 та кашыгы, 250 та вилкасы менен. Бычак-сычак баарын кошкондо. 359. Барбы? 359 барбы? Кудай сакта, баягы ким? Охранник го? Номер кел 347 келатат. Кашкыла, билет узат 347-ни бер. Атың ким? Барсбек. Аяктан? Шагафтар. Өзүңдө яман тартып алып сүйлөйт экенсиң, Кудай сиз мен бербей турасыз. Кол чаап койгула тугандар, Барсбекке. Меники. Болду. Рахмат. Шу тагам барына шүгүр. Тагама бир кол чаап койгулачы тугандар. Тага тапканыңага тага деген пир болот дейт. Барсетка для долларов. Болду. Барсетка для долларов. Тура айттымбы? Долларов барсетка. Номер 41. 41. Ким? 41. Ким бар? 42 приз. Комод. Тугандар, комод. Булда контейнер 2. Кол чабайын деген адам калбады. Контейнер 2. Номер 318. Майле дегендей болду. Ошо эже молодец. Келип атыр эже. Ястагой дегендей болду. 318 келатабы? Ким келатат? Качкыла контейнер негези келатат. Шашпа. Эже шашпаң. Эже мында секириң эле. Кетсе сапошка кетет. Не болуптур? Бияка бериң. Комиссияга бериң. Тура. Контейнерди комиссияга. 485. Чөнтөктүн түйүндө калып кетти окшойт. Мындай барыңар чыгарып кояк бияқты кармап карагыла, 485 битта каладык чөнтөктү жатыры. 485. Төрдөгүлөр укпай аткандар болсо бере керек. 485 барбы? Шашпагыла тугандар, кичине сабыр кылалы. 3 жолу кыйкыр болду деп коет бия. Мындай кылалы. Келгиле 485ке барыбыз бир жолу кыйкырбайлыбы? Келдиби? Болду? Келелекпи? Бир аз азыраак жылга. Тугандар, мен эми шарт боюнча бияктар суранып атат, 3 жолу айт, анан болбосо 2 кой деп атат.
Qanday deysizlar? Ma'qulsizlarmi? Ma'qulsizlarmi? 485 nomerdagi kishi biroq baringlarga yo devesin. He? 485 ni men da bir 5 yil aytayın. Qanday deysizlar? Bo'ladi? 485 1. Barbi 485 nomer 2. Barbi 485 uje, 485. Qarang, o'zi yaxshilab. Qo'yib turlar, bu yoqda apalar qarab o'tadi, kampirlar. Yo'q. 485 3. Barbi? Ha, o'zi olsinmi? O'zi olsin. Ece. Bunda qilaylik, agalar. 485 nomerga buyursa xalanlikda o'tkazib beramiz. Komissiya go'yolostir o'zingizdir. Biz sizlarning nomeringizni olib qolamiz. Sizlarga WhatsApp bilan video звонок qilib chalib 485 ni jo'natib, mana bo'lmasa o'zingizlar kelib, anan shul baykemiz Qadirbek tag'am beradi. O'sha kishi chestna o'tdi. Jalpi alamuqa yeli har doim bor bo'lmasa bir qo'l chaqib qo'yadi. Esin Jetun Nurdan ko'rib bo'ladi YouTube'dan. Ha, Jetun Nurdan da ko'rsangiz bo'ladi. YouTube'dan. Anan tuğanlar, yemi qalgandar algan giyimingizlerdi, ılayım toylarga, жақшылықтыра giyingizler. Ömürüngizler uzun bolsun. Oşo giyimnin bari güzgü, özüngizler cüzgü jetingizler. Qalgandarga bizde belekler var. Jaş baldarga. Eğer gelmesengler karışmayısınlar degen için oşanca hemen taşlap geliyorlar. Tuğanlar sporный вопрос болып атат. Ece men çıkasam bolop anан кетейин. Уджан мejем. Туғандар спор болып атат. Спор мындай. Спор мындай туғандар. Елчиликте аябай кыйын нерсе бул нерсечи. Себеп жоопкерчиликти мен албайм. Себеп ушундай нерсе комиссияда албайт. Просто бизде вариант болуп атат. Бул вариант туғандар. Мен сразу айтпайм. Вариант болуп атат. Эжекелер айткан, живойго турган киши алып кетет деп айткан дешип атат. Өстөрү турса, өстөрү ушул жерде болсо, анан биз беребиз деп айткансыңар деп атат. Андыктан биз ушул призди, ушул биздин холодильникти кайра ойнотойлубу? Же 485 берелиби? Мына туғандар, ойнот. Туғандар мындай болуп атат. Буяктагы эжекелер агалар мына мен да кошулам, ошол кишиге мен да кошулам, мен лично кошулам. Ошол кишиге беребиз деп атабыз. Турабы? Тура. Бирок анда мындай кылалы, бияктан 4 жолу кыйкырып кой, анан кийин өткөр деп атат. Разысыздарбы? Разысыздарбы? 485-ти 4 жолу кыйкырабыз, может кеп калат, а? Мен баштадым. Кудай буйрса, баарыңыздар макулсыздарбы? Макулсыздар. Мына мени камера тартып атат. Мен 4 жолу кыйкырып коеюн, Номер 485. Болсоңуз келип коюңуз. 1. Жақшылап қарағыла туғандар. Холодильник туғандар. Холодильник. Ең главный приз. 485. 2. Қарағыла туғандар. Ежекелерге, байкелерге айткыла. Жақшылап қарап қойғыла туғандар. Ар біріміз ниет қылып келгенбіз. Ар бір инсан өзінікін мұндай бирөө жарымға бергісі біраз оқшып қойғылады. Андықтан 3-ші жол айтам, 485. Қараңыздар, ежекелер, байкелер, о арттағылар, может машина сашынан ішінде отырғандыр. Қарашып қойғыла. Номер, мен дағы бір жол айтам, анан өткөрөбүз. Мақұстара, номер 485. Барбы? Құдай сақта. Çok dedi. Anda biz
холодильникти башынан ойнотабыз. Kaçtırma aka, nara kaçtım, tarta atabız. Туғандар, biraz hatırlat. Номер, туғандар, номер. Қашқыла, машина келатат, туғандар, машина. Номер, туғандар, мен айтып қой, батмеже, шашпай отырмын, құдай. Комиссия алып берді, туғандар, ежем алып алды. Номер 25. Көрсетің, белің. 5 билет алған екен, 1 билет шықты. Номер 25 холодильник. Ұтып алған кишінің аты Батмайже. Қол шығап оғылар. Терексай. Құттықтаймыз. Барыңыздарға игілік, денсаулық, жаштықта да көрішелі. Бар болыңыздар, келіп тұрыңыздар. Батмайже, bir жаққа шығып алың, ішіне сөйлеп қойым. Келіңіз. Батмайже мен сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештерим. Баарыңыздарга ушундай биздин ойдогу магазин ачылып атат. Баарыңыз ушундай немеге ойдогу өзүбүз каалаган кийимдерди алып кийип, ушинтип Бишкекке барбастан жакын жерде ушинтип кийинип жүрө берели. Баарыңыздарга ден соолук, өмүр. Ушуну ачкан менин үпелерим, ушуну ачкандар ойлогон ой, тилеген максаттарына жетип, не тилек кылса тилектерине жетсин. Ушерден өзү дегендей, ушерден урматсына ээ болуп жүрүшө берсин менин үпелерим. Pata birinci anam koş. Rahmat. 25 номерден ээси Батмежеге кол чаап ал. Эми туғандар кетпей тургула. Байкелер кетпегиле. Бул жака 5 минутка. Учу жок талып келиңиз. Жанагы эгези чыкпай калган мынага үтүктүн доскасы калып калыптыр туғандар. Буну да ойнотуп коюш керек экен. Ойнотуш керек деп. Үтүктүн доскасы калып кеттир, үйгө алып кетейин десем болбой калды. Мындай, ушу үтүктүн доскасын ойнотобуз. Билетти карап тургула, Номер 252. 252 ким? Ana ejем келатат, меники. Эже келиңиз, кол чаап койгула эжекене. 252 келатат. 252 көрсөтпө, билетти бериң эже, билетти бериң. Тура. Эжеке атыңыз ким эле? Каяктан келдиз? Эмне келдиз? Магазин аты? Жакшы, ар дайым келип туруңуз. Өмүр, ден соолук, үйгө ушундай бир сонун бир белек, бар болуңуз же. Кол чаап койгула. Дагы бир жолу майрам кут болсун. Куш келипсиздер, келип туруңуздар. Рахмат. Ардактуу меймандар, дагы бир жолу баарыңыздарга